Assalamualaikum Pak Ustad. Salam. Ieu saha nu maot? Oh, tatangnya itu anu maot teh. Beda naon maot? Aduh. Adi. Maot teh hina kitunya Ji. Mau bau basreng kutang teh. Goblok. Beli mau bau basreng buruk. Suruh aja yang biar pertanda naon. Ustadznya kemana ya? Pak Ustad tadi nyeri betung. Waiting lah. Ini cenah nyusul saya buru hayu. Enggak apa-apa, ayo. Ntar aku aja yang bacain mah, tenang. La ilaha illallah. 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 Kenapa? Yang sabar Bu, itu mungkin aja melingkutan. Apa? Iya, ayo kita ambil lagi. Ayo, para kru, ambil. Ayo, nak, ayo, taikin. Kita kurabkan, ayo kita kurabkan. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Hah? Tanda apa? Ini bertanda apa ya Allah? Ayo kita langsung kuburkan saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anakku kenapa Pak? Pak,
Saya anak orang dia balik tek utang naon ke mobil balik tek. Goblok. Ending yang sangat membagongkan. Oi, di dunia ieu teh loba baokeun teh. Nah jeung kudu maling kutang. Mending nu jadi duit, mobil, motor, janda Oke janda Oke guys, pelajarannya buat kita semua. Gunakanlah hidup kalian sebermanfaat mungkin. Oke. Hidup tuh hanya sekali. Terima kasih buat kalian semua. Love you. Bye bye.